Assalamualaikum warahmatullah. Cheikh Oumar Saudani hande yewtere men nden ko fi dewgal. À quelques années de mariage ayay rewɓe gono abandona modi maɓɓe, ça fait très mal parce que yimɓe ɗiɗo si jombidiri si ɓe serti yiɗuɗo on tampata. Après quelques années de mariage ma quelques mois malheureusement ayay worɓe goo no abandona giɗo maɓɓe on, sonnajo abandona mon complètement. Sa falaka yande si faɗi piège ji ɗo Cheikh Oumar Saudani no suɓani on ɗo 2 points. Sa wawiɗi taskade a wawiɗi gollitirde bi isinillahi a yanata e majji, par ce que dewgal ko nokkure ka gorko fowtoto, dewgal ko nokkure ka debbo ɓirante gonɗi. On ko ɓuri sattude fof si tawi ko duwaɗoma ɓirante gonɗi on wullimma ala ka wona, ko ɓuri sattude fof ko duwaɗoma fowtinde on wonma soñjude ala no wondiro. Kono noon ɗo en fuɗɗade yewtere men nden en andintina e ɗo si tawi gandal ma ngal ko monsieur en wi ceerno en wi ko ɓen waɗi bogoro ka ngandima ta jentolandi wota jento Cheikh Oumar Saudani sakko nana ɗo ko meddem min komi woni haalde kon ko gawni iwde. Voilà, je n'ai de compte à rendre à personne. Donc yanen yewtere men nden an jiwo wonɗolan jentade hande, an gorko wonɗolan jentade hande, dewgal ko giggol e yurmodiral e wallidiral. Si ɗum ɗo ala toon wattan yila min mbiɗa hutima an debbo jaɓuɗo walagol e ley gorko mo anduɗa yiɗama. Dandi gon wonɗa wadde ɗon ko certificat de décès ma on walade hoore ma. Ñande on gorko yiyoy debbo go ka yaasi mo yiɗi haray certificat de décès ma on signama. Si o woopima sakkitore on ka gendarmerie ma ka musidal waynodira ɗon o woopima si o hawri ma men yamen surre. An gorko an suka jentiɗola wonda e debbo mo a yiɗa, waloɗa e debbo mo anduɗa o yiɗama fes e o feññini kadi ngaygu ngu, o hattali añugol makko no o feññini ngu ha o haaliri hundugo makko mi yiɗama yiɗa ñiddanmi yiɗa mettanmi ara waloɗa e hoore on ɗon. Dandi ko hoore on ndu walɗa ton certificat de décès. Ñande on debbo yiyoy gorko ka yaasi mo yiɗi wo andu a signi certificat de décès ma on signama nden nande. Si o woopima waydiron ka gendarmerie ma ka police ma ka musidal, so hawri e ma net mais yamen surre kuddi. Sa yi Allah inni leydi makko ndi no yaaji, innal arda wasiyatun, leydi andi no yaaji, yimɓe amɓe no ɗuuɗi ko fiwata goɗɗo ɓittina goɗɗo gurdam makko ɗan. Goto kala e mon son seedi, goto kala e mon Allah arti kay ɗum goɗɗo goo mo wonda e mum, ko ɗum forsi wuddigal. Donc iɗen arde yiltiton e poyji ɗin mi jonni ɗo poyji ɗi wata dadde. Il y a deux façons d'homme, il y a deux façons de vie. Ko worɓe façon ɗiɗo woodi, ko rewɓe façon ɗiɗo woodi. A sendidira e noon ɓeɗo si ƴetta. Il y a des hommes responsables, il y a des hommes irresponsables, il y a des filles responsables, il y a des filles irresponsables. No woodi worɓe ko ɓe dimo cooma konngol anduɗo ko faala, no woodi worɓe ko ɓe jaañi anda ko faala ko jeeyaɓe, wano noon kadi ka rewɓe. Jonno an a jiwo goɗɗo faalamama jombude ta ɓandu nun trompe, ta leñol ngol trompe, ta situation économique makko on trompe, ko ɗum duwaɗa darde pour ne pas tomber dans ces pièges. An a jiwo tawɗo ko a responsable anduɗa hatojini e gorko wonɗo responsable, an jiwo tawɗo ko a timo eɗa hatojini e gorko wonɗo timo, an jiwo tawɗo eɗa andi ko faala eɗa hatojini e gorko wawɗo wama, sinon tu risques de tomber dans la frustration. Maintenant on anditirta goɗɗo wona o dimo wona o responsable si goɗɗo faalamama jombude préliminaire arande e laawo o suusali argol kanko tigiri ara o taw o inna jiwo miɗa yiɗuma fi dewgal kanko tigiri ko nene makko wonɗa yiide, ko jaaja makko wonɗa yiide, ko bappiraɓe makko wonɗa yiide, ko patati patata wona yiyede kanko yiyatake. Andu wona kanko wonma jombude, c'est un mouton si a yeehi ko ɓen arɓe ɗon wonma jombude, si a yeehi a waɗali faale ɓen ɗon a yaltay, par ce que ñande ɓe innimo yo ya dégage o a dégage, c'est un animal ko jeeyaɗo. Awa ko wiyete ko maccuɗo tigri tigri ko ɗum ɗo, ko tawgol tu n'as pas le pouvoir de décision, tu n'as pas le pouvoir de choix. Donc ko kawu makko yiyata, ko bappa makko yiyata, ko nene makko yiyata, ko jaaja makko yiyata, ko kotiraɓe makko yiyata ko ɓen jombuma. Donc sa ari e dewgal makko andu wona kanko weltinta, c'est un animal. Sa faala wonde ngal ɗon dewgal jombuɓe maɓɓe weltin ɓen, oɗa c'est un mouton, si ɓen ɗo weltike kanko kadi o weltike. Sa inni kanko a dankoto mo weltinamo kanko ko gorko duwa waɗanede fof a waɗanay gen nagge ɓe to a yejjiti ɓen jombuɓe maɗo ñande ɓe inni a dégage o a dégage ɓe adde kadi goɗɗo ɓe jonnamo.
Donc le mieux, il faut identifier les hommes. Il y a des hommes responsables, il y a des hommes irresponsables. Et ngali ko fi gorko goto no. Gorko ɗi mom ko neɗɗo mo Allah yiɗi, neɗɗo anduɗo hoore mum, neɗɗo dimo, neɗɗo mo kongol. Si o falama jombude juuko, kanko attotoɗa yimɓe taw. Il vient en personne. En personne. O inne wallahi bandirawo mi yiɗima ya wonu nene ɓiɓɓe am ɓen. Mi yiɗirima sabu ɗum ɗo, sabu ɗum ɗo. Il va toujours te dire pourquoi il t'aime. Naafi jombugol tout. Il va dire je t'aime à cause de ça. Ça c'est des hommes qui passent mon jombirde ma goɗɗum à cause de tel comportement. Donc ko tuma jonnuɗamo résultat ma on go, tuma jonnuɗamo avis ma on go, so andina musidal makko ngal. Voilà un homme responsable. Et kadi kala ko doit waɗe les cadeaux, les paroles a tawa himo yeeso ha haji on gasa. Sa yehi ka on ɗon andu ko onno jog ko onɗon jombu magoy. Sa yehi ɗon e innugol ko bem makko ni, ko nene makko ni, ko kaw makko ni, ko mingel a yehi okkipagol e ɓen a yejjitimo kanko. Yawgol cippingol wureje jane ka dennaboji ka hajuyi a yejjitimo kanko ka suudu. Tu l'oublies, tu vas sortir. C'est pas un mouton, tu as affaire avec un homme responsable, digne. On non ko ya danko ta o wele, ta o tunu, ta o hul. So arti ka suudu himo moni, so fondi yo welto. Yo taw ko ka fotorde wonande. Soutiens-le sur tous les côtés. Ça wopi mo kanko a hebi beda a perdu. Ça sikki tu convaincs tout le monde à l'extérieur, tu l'oublies la personne pareil là, il va il va te jeter. So jeti makat c'est fini. C'est des hommes jonnuɓe ko duwaɗaɓe jonde immorde haqqiji. Personne ne va te faire sortir. Si nena makko inni yo accita o inna nena makko carrément ko ɓengu a wayla waɗande ko nga watala waɗande. Si ɓen makko wi ɗum il va te dire carrément ko ɓengu a wawla waɗa watala waɗande. Ma femme c'est ma femme. Donc c'est facile des hommes responsables. Donc en gayni ka ɓen ɗon natanen les filles responsables et les filles non responsables, les filles dignes et les filles qui ne sont pas dignes. Jiwɓe anɓe ko faala e jiwɓe dammi galaɓe ko ɓen tawɓe wallahi wonɗo wo okkitiraɓe ala suwa wonɗo wo noddaɓe okkitiraɓe. C'est ça les filles irresponsables. Jonnon attoren taw les filles responsables parce que pi ko ɓuri hewde ko attore ko moƴƴi ko debbo anduɗo hoore mum dimo an a gorko sa ari a inniɗa faalamo ma mawɗo ma go ari innino faalamo elle va vous demander où est le garçon. Gorko wiɗo no falano miɗa falamo yiɗa ɓayna an wonna jombude an won nene makko on ɓe miɗa falamo yiwde. Siko an wi no fala winnemo falama yiwde terre à terre. So yima elle va pas te donner de résultat sur le champ. Tu vas partir, elle va faire ses enquêtes. Est-ce que qualité gorko mo mi fala on ko sifa ɗum o hawjata. Mais elle sera la première à te dire maintenant mi accepti demandement o na yimma makko ma ɓemma wi alantama ɗum na kawra kanko taw inne ma. Donc ko wino ɗalan ko après quelque temps de réflexion mi accepti. Voilà une femme responsable. Après qu'est-ce qu'elle va te dire? Awa so tawi ko andi ko e soɓe wonɗa, respecte les règles qu'il faut. Ko andi kon no falira mais il faut tout respecter pour le mariage. Respecte règles ji ɗi. Siɗa faala joyo jayan ça c'est mais respecte les règles islamiques, respecte ça. Voilà une fille responsable. Jombi o addi kama a fuɗɗi kende ko yumma e bensi no yiɗi jooɗoto a perdi sa dankaki mo. Elle va te laisser en plein jour parti parce que neɗɗo anduɗo hoore mo wondata e dammol o ɗo minnatata danko makko ɓe mayme mais ko elle woni priorité on d'abord. Sa hokkora yumma makko donne-la elle n'a qu'à donner à sa maman. Sa hokkora e ɓen makko donne-la elle même l'argent mam makko ɓe ganday elle est c'est son mari. Kala mo yiɗirta yiɗirmo sabu makko kanko ta yiɗir yimɓe makko ɓen juste pour l'exploiter elle parce que ko ɗum mbuyi dammi worɓe ko ɗum waɗata ɓe dankoto mawɓe jiwɓe ɓe juste pour mettre pression sur la fille. Si tawi noon na debbo dammol jogiɗa ça passe pas. Ñande o wima fulkan ko fulkan là c'est fini. Ñande o wi dewgal ma ngal fulkan a taway ko fulkan a yahi waɗa pression ji maɗi ngam mawɓe ça marche pas parce que na dammol. Donc e feƴƴe nden toɓɓere ɗon aranen jiwo nagge jiwo sawdu irresponsable ko yimɓe wonɗo hokkitiraɓe. Sa yi debbo goɗɗo no nodde kaari mbiɗa jogui ɗo jiwo ɗa faalamo mi hokke okkera on jiwo landaka okkera on jiwo landaki kon no wiyeteɗa on landaki kon no wawɗa ono dalmo tefa fima hay fus. Si on ari kama ko dammol marɗa ka suudu ñammimo holtinama mais andu ɓe okkiɓe ma ɗon sa dankaki ɓe ñande ɓe innimo nene kon no joɗɗima ɗon o yalti. C'est des gens ɓe ala hay gigol ko ɓen nanta yumma nene ɓenga a nantamo inna mowdi an ko yimɓe makko ɓen tu ko jeeyaɓe noon si ɗum naati kama dan ko yimɓe jonnuɓe ma ɓen de
sa danka ki ben en plein 14h andata ko wadde a wi ama wada mobi yi voilà min nene an min ben an min kawa c'est les animaux comme ça sifa ben yimbe ta jawbe jombugol si a jombi le tayle lanni natude awa okkube ma ben bay o tefali si ko yaro si ko fimo si ko wujjo mpaka dum wari tum naati o jodike andu ko jeado adana da gedu anda ko be jimo bay nanay mo hala anane mo hala inde jewbe mobe donc s'occupe-toi haysa hollitan occupe-toi de ces gens là nyande ben monanima o nyande be monanima si be noddi wona nene da jodi do o ye sans cause tu te demandes mais pourquoi la fille est partie parce que c'est un animal que tu as à la maison donc ça fala ka signe de certificat de décès ma on abbu mo welduda nyande anduda goddo anyima o wayno dire